لوکاں اما عائشہ صدیقہ تے تہمت لائی. تسی توجہ میری طرف کر کے بات. میں قرآن پڑھوں گا سورت نور پڑھوں گا. قرآن پڑھوں گا سورت نور پڑھوں گا. قرآن مجید پڑھوں گا. توجہ میری طرف. سورت نور. میں تھوڑے قیمتی وقت دا احساس ہے. جٹ بندے بیٹھے ہو مینوں پتا ہے. ہاں میں تھوڑی مصروفیت دا احساس ہے. ہاں لیکن تھوڑی جی گل مکمل کر دیو تاکہ پتہ لگے. قرآن جو آکھیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. قرآن انج نہیں آکھیا جنہاں دیاں کڑکاں چنگیاں ہو گئیاں کامیاب ہو گئے. قرآن انج نہیں آکھیا جدی منجی چنگی ہوئی وہ کامیاب ہے. جدے پینی اتنے ڈھول دیکھ کھلوتے نو کامیاب ہے. قرآن انج نہیں آکھیا. قرآن آکھیا جنہ دے کول ایمان ہویا عمل ہویا انہاں دا بیڑا پار ہے. اساں کامیابی دے معیار بنا لے. اساں سمجھیا پتر پڑھ گیا ڈاکٹر بن گیا تو کامیاب ہو گیا. اسائیں سمجھ اسائیں معیار بنا لیں. لیکن قرآن جڑا معیار بنا ہے نا, قرآن فرمایا جڑے ایمان لے کے آ گئے, جڑے محمد دے نوکر بن گئے, جڑے رب دے سچے عاشق بن گئے, انہاں دا بیڑا ایتھے ہی پار ہو گیا, اگے ہی پار ہو گیا. ایک منٹ تشریف رکھو جی, ڈسٹربنگ ہو رہی ہے تھوڑا دیر بیٹھو میں گل مکمل کرن دو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انشاءاللہ تعالی جو ہی حدیث مکسی ایک ہی پھول بس باقی ہونا تقریر کمپلیٹ ہو جانے. ہاں میرا دل ہے کہ دل دے وچ خوف خدا پیدا ہوئے, دل دے وچ کہ ہوئے اللہ دی محبت پیدا ہوئے, اللہ دی محبت پیدا ہوئے. اور جب محبت دل دے وچ آ گئی تو مڑ بیڑا پار ہو گیا. لوکاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی ذات اقدس تے تہمت لائی. دیکھ لو قرآن پڑھ کے دیکھ لو. لوکاں موسیٰ تے تہمت لائی, حضرت یوسف نبی تے تہمت لگی, حضرت مریم تے لگی. قرآن شاہد ہے, سورت مریم شاہد ہے. لیکن موسیٰ دی پاکی دی باری آئی نا, اللہ ایک پتھر دی ڈیوٹی لائی کہ میرے نبی دی پاکی تیرے ذمے. پتھر دی پتھر نو پیر لگے ٹور پائے. موسیٰ دے کپڑے ادوتے ہیں بچ ساد کے آدھے رہن 100 میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے. انہاں پاکی واری حضرت یوسف دی آئی, زلیخا تہمت لائی. رب پاکی بیان نہیں کیتی, گھوٹی وچ 3 دینے دا بچہ پہ آئی. اللہ انہوں زبان دیتی, اس بول کے آکھا میں گواہی دینا نبی پاک ہی نے. اللہ تو نہیں پاک کرے اچھا تو میں نہیں پاک کرے اچھا بولو چاہ. لوکاں مریم تے تہمت لائی, حضرت مریم تے پاکی بیان کیا کی تھی جڑے چولی دے وچ آپ دے بیٹے ہیں نبی حضرت عیسیٰ. لیکن جس ویلے واری میرے محمد دے گھر دی آئی نا, واری ساڈی ماں عائشہ صدیقہ دی آئی, واری جس ویلے اما عائشہ دی آئی, اللہ فرما دیتا میرا محمد نہ تیرے غلامہ چو کوئی بولے تو بھی چپ رہنا. انگل تیرے خاندان تے چمی ہے, انگل تیری عزت تے چمی ہے, انگل عائشہ دی عزت تے چمی ہے. ہن پاکیاں بندیاں بیان نہیں کرنیاں, ہن خدا جانے عائشہ دی پاکی جانے. سنیو سبحان اللہ بندی آئی محمد دے گھرانے دی عظمت ہے. ہاں ٹھہرنا ٹھہرا. جس ویلے لوگ کا تہمت لائی نا, میرے نبی چ صحابیاں نو اکٹھا کیتا, میرے نبی چ صحابیاں نو اکٹھا. میں اللہ دے عشق تے ایک جملہ دیونا ہے, گل غور نہ سنیا ہے. اللہ دے عشق وہ جملہ جے ایتھے اتر گیا نا سینے وچ اتر گیا, میں دعوے نہ لادا پیا پوری زندگی تینوں کام دے سی. نہ کوئی ڈاکو ایمان تے ڈاکا مار سکسی, ہاں تے دل وچ خوف خدا تے عشق مصطفیٰ ہی پیدا کرے. حضور صحابہ نو اکٹھا کیتا مسجد نبوی, مسجد نبوی. حوالے مینوں بہو آندے 10,000 کتاب میری لائبریری چ پئی ہے. لیکن میرا وہ مزاج ہی نہیں کہ میں نہ چاہواں جی فلانے مکتبہ فکر دے بندے لکھیا فلانے لکھیا کیونکہ کول خانی مخلوط یا مجمع بیٹھا ہوندا. لیکن گل دی چاس چاونی اپنے ہر جملے دا میں ذمہ وار ہاں. گل توجہ نہ سنیا, گل سورت نور پڑھوں. حضور صحابہ نے اکٹھا کیتا تے آکھیا کچھ بندے میرے حرم دے تے تہمت لیندے پے. صدیق اٹھی میں نہ کھلو میں, تیری دھی آئی, تیرا او دے متعلق کے خیال ہے؟ اٹھ کے کھلو رہے تھے, ہاتھ بان کے آکھن لگے سونا ایک گل دسو, میری دھی عائشہ نال نکاح
तुसा अपनी मर्जी नाल कीता या रब दी मर्जी नाल कीता? आ 5-4 जड़े बाबे अगू बैठे हो मैनू दुआ दे छो। आ 5-4 बंदे जड़े अगू अगू बैठे हो ना मैनू दुआ दे छो। हाँ जड़े मेरा हौसला बात वैसे मैंने पता लग वैसे आ उलमा भी थोड़ा जिहा दुआ ते दो हद नाल नवाजो। हाँ मां सनाउल्लाह थोड़ा जिहा तवज्जो करो ना सरकार दे नौकर जितने बैठे हो एक बार आखो मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। आ जड़े मेरे अगू मौलवी बैठे हो भी सिर चाओ ना थोड़ा जिहा। हाँ एक बार सारे आखो ना सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखे सोना ए दसो मेरी धी नाल निकाह तुहाडी मर्जी अपनी आई या रब दी मर्जी नाल है या किसी बंदे दी मशवरे नाल कीता बंदियां दी सलाह नाल होया या रब दे मशवरे नाल होया? मेरे नबी कुरान दी आयत पढ़ी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हर कौल फेल अमल तकरीर रब दे हुक्म नाल होंदा। मेरे नबी फरमाया अबू बकर निकाह बंदियां दे मशवरे नाल नहीं रब दे मशवरे नाल होया। अबू बकर हाथ बन के आखने लगा सोना मुड़ सुनो ऐलान बंदियां दे इंतखाब विच गलती हो सकती है रब दी चोण विच गलती नहीं हो सकती है। हुण हाथ चवें हुण सवाद आया हुण सवाद आया बोलण दा जिन्हें बोलण दा। हुण बाबे मैनू दुआ दित्ती है। हाँ जेड़े बंदे बैठे हो ना इश्क रसूल दे विच चूर ओ बोलो एक बारी सुभान अल्लाह। हाँ हाँ सलामत रहो। ए हाथ मैं चुम्मा जेड़े मेरे अम्मा ऐशा सिद्दीका दी अजमत चुटी दे पाए। हाँ हाँ ए बेकार ना वैसे ए बेकार ए आ जमीन गवाही दे अक्सो शम्सुल कमर ए जमीन के में मौलवी साहब मुफ्ती साहब जमीन के में गवाही देवनी। मौला अली एक डे इंज करके बौखर फेरी बैतुल माल चो किथू बैतुल माल चो मौला अली किथू बौखर दी बैतुल माल बौखर दे के कंबर नु आखे करवा लाया लोटा लाया लाया वुजू करा कंबर वुजू कराया 2 रकाता बैतुल माल खलो के पढ़िया कितनी रकाता आ जेड़े बजुर्ग बैठे हो गल ते चंगी तवज्जो दिव्या हवा डाडी सोनी है अख लगती पई है लेकिन अख मदीने वाले नाल लावे थोड़ी जी। हाँ गल सुनिया रिजवी साहब के कीता बैतुल माल के कीता 2 रकाता च पढ़िया रकाता पढ़ के मेरा पीर वेला होया ना तो टुरिया कंबर आख्या मौला सवाल करना है फेलुल हकीम ला यखलो अनिल हिकमा हकीम दी गल हिकमत तो खाली नहीं होंदी। अली जे पीर मस्जिद विच नमाज नहीं पढ़ी बैतुल माल सजदा क्यों कीता? फरमाया बैतुल माल जो कुछ पे आई ना मैं अल्लाह दी राह ते वंड छोड़िया ते मैं नबी कोल पुछया आई हजूर कोलो सुनिया भी आई जिथे च बंदा सजदा करे दिन क़यामत दे ओ जगह गवाही देंदी है। मैं बैतुल माल च नमाज पढ़ के इस जमीन नु गवाह बना लिया ताकि बैतुल माल इस अल्लाह नु दस छगे अली खादा कुछ ना जो कुछ आई वंड छोड़े आई। ए जिस जाद उत्ते बैठे हो जमीन भी के कर दिए गवाही ए टिब्बा ए जा तेरी हक च के बन जावे गवाह बन जावे के या अल्लाह मैं गवाही देनी आ एक दिहाड़े इत्थे फलां मौलवी पर्दा पे आई सुनन वाले मुहम्मद पाक दी इज्जत दा पहरा देंदे बैठे आ। हाँ तवज्जो है जी हुण अगली गल करे हजरत अबू बकर का जवाब सुन के मेरे नबी आख्या गल दी चस आ गई यारा बह जा यारा बह मैं उमर तू खलो तू दस मेरी सौदा दे मुतल्लिक तेरा क्या ख्याल है लोग तो मत लेंदे पे। हजरत उमर इब्न खत्ताब उठ खलोते उस आख्या सोना मैं सफर च तुहाडे नाल रहा हज़र च तुहाडे नाल रहा सोना दिओ रात मैं तुहाडे नाल उठींदा बाना हर वेले तुहाडियां मजलसां दे विच बाना मैं आज तक नहीं दिठा जे मक्खी भी तै मुहम्मद दे बदन उत्ते बैठी होवे। हुण गल सुनिया जेदा अकीदा इधर देखो ना असीं मौलवी बैठे आ सानू पसीना आवे साथे मक्खियां भी बांधियां तो हथे भी मक्खियां बांधियां पर मेरे मुहम्मद पाक दे वजूद अतहर ते मक्खी भी कदी नहीं बैठी। हुण जुमला सुनी जे समझ आवे तो मुड़ हाजरी लवावी क्योंकि अकीदा ताजदारे अदालत दा है। अर्ज कर लगे या रसूल अल्लाह मैं नहीं वेखिया कि तुहाडे वजूद अतहर ते मक्खी भी बने क्योंकि मक्खी बनती है पतीत जाते नापाक जाते रब नू गवारा ही नहीं पलीत जाते बन वाली तेरे बदन ते बने या रसूल अल्लाह जिस रब नू मक्खी बना तुहाडे जिस्म ते गवारा नहीं और नापाक औरत तुहाडे बिस्तरे ते किवें ले आ सकदा है।
ایتھے ہاتھ چاہ کے کر وکالت اپنی اما عائشہ صدیقہ دی. ہاں ہن اگلا جملہ سماعت کریا, ہن اگلا جملہ سماعت کریا, اگلا جملہ سماعت کریا. شاید چلو اگلی حدیث بھی چھوڑ دیساں, اے او ٹیک کے سن لا, آئے ٹیک کے گل سن لا. آئے او سکے خیر الکلام ما قل و دل, گل چنگی ہوے ایک ہی ہو جاوے نا تے ایتھے اتر جاوے. آئے ہن میرے نبی آکھا عثمان تیری واری, عثمان تیرے گھر میریاں 2 دھیاں تے تو ایک دیاڑے روندا روندا آ گیا. میں آکھیا رو نہیں, اگر میریاں 40 بھی ہوندیاں نا میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح دے وچ دتی وینی. ذو رین ذو رین رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان 2 نور والا. تیری واری ہے تو کھلو, تیری واری ہے تو کھلو. عائشہ صدیقہ دے متعلق تیرا کے خیال؟ انہاں کہ سونا میری عادت ہے تسی اگو ٹرو نا میں پچھو ہاتھ بن کے ٹردا. میں آج تک نہیں ویکھیا جے تائیں محمد دا سایہ ہی زمین تے پہ ہوگی. گال سنیا ہے غور نہ, گال سنیا ہے جمہور اپنے تو سبحان اللہ کھنی. ہاں توجہ سونا میں تسا اگو چلو میں پچھو ہاتھ بن کے چلدا. میں نہیں ویکھیا کہ تواڈا سایہ زمین تے پوے, تواڈا سایہ زمین تے پوے. مینوں میں آج تک نہیں دیکھیا کیونکہ رب چاہندا ہی نہیں کہ تواڈا سایہ زمین تے پوے اور کسے دا اتے قدم آ جاوے. جس رب نو اے گوارا نہیں کہ تواڈا سایہ زمین تے پوے, کسے پلیت دا اتے پیر آ جاوے, کریم وہ تواڈے بستر تے بھی ناپاک عورت نہیں آمن دیتا. بس آخری جملہ لگو, میں نے پتہ لگ گیا کہ وقت زیادہ ہو رہا. آخری جملہ ہن غور نہ سنیا. میرے نبی آکھیا علی ہن تیری واری ہے, تو ٹھیک ہے کھڑا ہو, تو ایسا دے متعلق دس. عرض کرنے کے سونا مینوں پتہ ہی ایک باری تواڈے نالین مبارک نال ادنا جئی نجاست لگ گئی جائے, پلیتی تواڈی جُتی نال لگ گئی جائے. رب آکھے سونا محمد جُتی نو دور کر, تیری جُتی نال ہی پلیتی لگے, مینوں گوارا نہیں. ہن علی دا جملہ سنی, سونا جیڑا رب تیری جُتی نال پلیتی نہیں لگن دیندا او تیرے بسترے تے بھی ناپاک عورت نہیں آون دیندا. اچھا اے صحابہ گلاں کریندے پیان تے قرآن دی آیت آ گئی کیڑی, اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. میرا محمد اے جڑیاں تہمتاں لیندے پہنا اے عائشہ اس تو پا کے تے لہم مغفرتن, اینو میں جنت ہی دے چھوڑی ہوئی ہے تے جنت دے وچ اے دے واسطے رزق ہی ہے. جس لئے اتنی آیت اتنی نہ حضور عائشہ صدیقہ دے گھر بیٹھے ہیں. عائشہ دے بابے آکھے اٹھی حضور دے پیر چوم شکریہ ادا کر, یہ تیرے حق وچ قرآن اتریا. اما آکھا کرے ساں حضور دے قدم چوم ساں, پر پہلے اس رب نو سجدہ کرے ساں جس میری پاکی وچ قرآن اتاریا. پہلے کے کرے ساں سجدہ کرے ساں جس میں اے ہے محبت اور ایمان دے تقاضے. پہلے کے کرے ساں سجدہ کرے ساں. اس واسطے تو قرآن فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. جڑے ایمان لے کے آ گئے نیک اعمال کردے رہ گئے وہ کامیاب ہو گئے. اللہ پاک سانو ایمان پختہ کرن دی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانو عمل صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک پاکاں دا ذکر ہویا, پاکاں دے ذکر دے صدقے مرحوم دی مغفرت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.